Salam guys, welcome back to my YouTube channel. Andito ka ngayon sa MI Vlog. Just enjoy watching. Salamat sa pagpapatuloy ng panonood guys. Saya kata bisa ya Unor. Itu adalah sa Saudi. Dapat ang nangyari ka di sisi. Ako sa kadimu ini. Uway. Udah uskan mang gagu mga totoo. Marag. Mabay. Dua dindi. Haba. Katatan. Karatan. HP Ramadan. Ha. Lulus daw. Kali ketiganya mana? Ito sa kumpulsa ko balibugan ng isang kuwan. Tidak sa gisipin na sa Saudi. Para boy ako makakuha na. Dari mo yun na gusto hadisi. Nauna akong tanong. Si. Haba. Adonai nu alai nu mangadi au saire iki kangide Kami nga pelipat ni Brado. Mana di kami mantor pelipat. emba Kasi kami sadia yo on diraag pagina adong demangen mapagi witai duman Oto ba sino sa rapo ba sa mami ko? Kaya na masige ka na usat tabiit ingano man pero ka mapayag judem beles makinan sudera ada tenang pinigara ko pemanati kuna beginta nari na iseima iya ko Haba. pageri ko laya kenari dira kidalaan aduh si dagito Onoro abang kami pengisi Gia ku manderaya Rapila dela deku karsa deina adilena Kami pengisi isagi buso mangude Pegirigi kura api dena Pageto sora beyong Manga bentuk kurana Au dimi pengirai Aino nageduwi purutina uber ageran Joga karebe nakama kapsili ketasun rindulah gerati Haba. Iyo wa adang wa manga deto kan di pendera inong kakak dia ma papaya gedita ipangangan di magi tu madera iya na yung satu muang katiar di sokabu timbang ko depo dara dempa uti kena kada kaki ma pai payag au iya tuang mandi raya kakak dia ma papayag wadena pekagid supaka aku agemana abang kami pengisi ya age soba areta ikun sage satora order sama nina atinu sayu isapun sa Amerika ai pandi ateo anang mama ngadito na tipurum pemanai ayaku mandu dan sombegang korinari nawa kataya mi dalam di pendira
inun Dira kilalaan na ada di detulu keturai pendidewiranun Au si kadi ini nagiana sudah hari day ina iya selia ikomindira inun nasib inur kaya si inna idu ketora ibu lekia tadi ida ini dia dimi pendira inun nana masih kesa di rumah nada mata ko pensapa geri ya kena ya idira kilalaan au inu seikan si satang tidak pagi hari kuat gilang ilandang bindong bayang derumah di pendira inunda pagi nekene pemaka kaki ya purnama tidak lagi bibilikan menau pemana sama kapen di deyaga mangamin bilang tau mangamin tiara di malu kanu dalla anda kena ati kurung kamu saarena walaan ora ataman sakian dia tuh gena amaraya gira bilang yang tangan dia wadang wana kuminat pagi ia depan midera depan panggiling dude toka sadur nati kuru na apigin tang nati kuru na apigin tang susi de toru sai radi ini pagen na kadiri de turdi tinna kuru de toma amade kapsiran na iya piden nembe iman tua tidur tapi dinta ini kara ko pemana nari nai isen kata bede ya ga kasoke ya adilia laki di rupa nai bendinga au warna ai pagi kai Bimbani rupa pa kabira irita ingin mau bentuk saya kayam bulai bepudum pagaya raya tadung warna kini rupa ma bendinga remah-remah ukapada bidaya makura de sobagung bemina ge sobaya gindungan Tararagai pelabu enus naku sebedu bensaira ini naku kendiran sadera data ipa gempiraga kitu pakati busura abung ayah benta ada tigi tutula minde melake ayah rumbe uka apa dah au sakayaan ngaligen andinga ada perisi salai dewa nanayo dia mata nana inum de patiyo ka udah soke di bugeri ke uspanton niyo ko udah toka denu ka adiri di sada ke panda ini kara ko pemana ka dera de to anak aita adi watura-tura sadabina penggege nanya na kita manangarang tua adi bentuk ga ko naba puru ke ngono tengga aku wadeng kuat gewana ka pendidewa aku rumna au isapen tamai raya inu sobaya wakana inu sika di usop ayang tangan niu wa agusok yang demede ira kilalaan na adi imi pagenuna ika di siti ambira apu mara kurung kakagi ma papaya gusa imatua ina ayang tangan niu wa ya pemana bendara di kanu pemangkewan santararaan naim nakagia si mageri ya ayami ya algekan kalau udah dipilihkan apa mangunuting ka adini ya ada kamu naka kita ide naranun so iya mana isu tura sandamin na iya nega koro usai mantua ya naturo na keratan ada kempeng kita isi sapi ira akan masuk nila temala inan sakarang pakapangunutan din ala laging dini yang kade kempesi kendi pagela betula lagi ame kasih kenang
di mangira dia ide apa genungan kada pemaka delada kok pemado ke kagen bedum ke kasare di bumatan tu betangi ide gembina guna ko pagem betu enis aor dieri lamu sam Apa adik sih nggak? Kakairatani sa ini nena ini tong dugia enu aku de bibili kan natiro na kan retaina susatu rasari pagna pakitu tu kawang tua iku pasti sematan nati uni tora tora ka pamida bersama tenasi iku den tindege ko tindege beto iyang iya muto anak soki ada gakoro anaka udah mata magiri sapi setorna paman sebenak kendong beno kaki bekasa agu ka beka pagisa udina di kasurunga sekai pite yau beka marun te yau pasali beka membere kuding begurang ige ka mati beka maroro ka degi ngati guraga tekano gunung papa anana dera penet ku tambah ka pisinunga anapa tebin miya ka ayu sadesa de gumayang ka karamiting kiyana ruwasa ukiriyana maperung iyana adukan kawaan ina sekapa mana pa ina ma ana petering di iralin je kadean pepengan de makai sin de saade ba pepengatan sade pata de siring ngen suwi ge ini genep oro ge ina udi lesegen suwadu aku padawi pepegan tarama ugi berato maneka maden silang ge saade gina to biasa di dia ko pagedong aku da unna ukuro biya adong akaraya ge pangkat ada iki kilat tentu gemberna ada di baugi di margen tademan di mada pagi ini pia kanggirengeta au perisi seiram inde katiro nakana reka anak saingan tua ya asara apa gila tu nakabe kenderi guna ina inurin saada maka asara biya kanun mi putri ma amore kabirari udah ada geka iko wae katawa kabi dempek maguman bi dempek itu kawi ikaten dengan awan nare ide gitu onoro wayam tanah di nagi nanamu kai kamana kita di sisa Haba, dapat dia kuda pintang waya pemana benda aku derara ko sama langun liona agi ya perah ko menima ku di bibili kan tanah usia kade nembak bagaimana sampai kau sadiru sangka apa kipayung anakan sabinlah kaabinan yana adana sude mageda padering somarta saudana maka pepenana yang ku payung irem ira magena ini payung ku pati matu sugira timbe wata ura sodena alinan hitam aku usah lamarekan lagu
ko nakagiyang ginateka naubang ka kalipatin pililang ko sudita kang ginawain pililang ko kaayapi pikirang kagidung akan bilang akan pililang ko nabakurang katungkupan na umang ko di mailay pililang ko pililang ko arong beuladan na pa pililang ko nadirakan di paturo nalaida kaya pipikirang ka natangaan susalungan pililang ko udik ko sa kamailay mukhaiming nadirakan ipaturog kadiasis namargang pemanae katagian si kanubon pililang ko amang koron ang masino aayakin dulo niya pililang ko aliling ko kapag nailamarinaw ang ibulo nasansarain pililang ko Pepingan pililang ko sa kining keringan akan pililang ko sarang beola dinaka ay api pikiran ka salungan adik ko sa kamailay pililang ko ulawang ko padugong ko nadirakan ipituro kemumansan pikirakan
indiriyo ilang kapudera takiali mudan satau misi dulu susedang palanang arawatan miseng kadsualongan nalung sa sinayanan Madebeku sa pangkat Tamidaraku sa pagentang Sumandir suka ader Pemawatang umarani Ulawang pumaragan Inukan tatanod Pagi dapat namidara Dapat pagilinalin Desak kendeng Mangude bibilikan Kumbaga sari narinay Naya mata ang benar Ada anakku ang muda Ya ko mandiranan Na inusok kadedaya Geninay sa imo Madi kumindirain Kagi pagire ko Malulaw ang maayon Salakaw di salakaw Makasasalang mata Tangkadiyan na lulot Pandipatiyo Inanilalako Unian panugudi Sekadi mo pa'y minsatayan Apa perinarinawaan Pinalan na kumawatan Komindera inong kagi mapapayin Abe uman-umanari Pagkemasa adiran Mangude bibilikan Tamanaki kadi esise Api na lang kumawatan Ay pandipatiyo Ikano panakawan Ay dudato kasanure Ata manaki bulag dia Inan sopagari Sekadi mukaimin sidato aduk ketore Naguniang panugudi kadari kamasari Ay pandipatiyo winaiya salia Kaagi miyangan ay antangan diyo Inaibibilikan kagi pepenugod Parensi salay Inawa pala uto Abinani aragatong Idungalayagin Inorunda ka amirong Da ka arasan tatawat kitaralindong Wayang manigikan da karasan po Tawati taralindung
masirubet sa timang kamungang abaw lugang kusaran kaya pipikiran kasuti gulo Tagalogin. Sinasabi ko sa'yo, tatanggapin mo ako. Tatanggapin mo ako, ibibigay ko sa'yo. Payamanan ni Papa, ay di dumaragan ko. Asara ay love you, minamahal kita. Nalako narika di usop tangkay de abayawa kang tamang uli dinihan kadisiti amira ay pandepatiyo tangkay de bubayakan mangude bibilikan. Dato kalilino ka na narida to asise ay pandapati utama na kimukainin usi deto aminor petinde kubayan o dato kalilino ka na kaya rinarina Dido tau kamar di parina-rinawan Asama lang uliyaw kakalu-kalu betuman So tawa pepekalipat saran dengan gegenatan Na ame kamanagian na lagi muka ibing Nauba pepekata dem baraka nakagagabi Diguni dato asisan nari dato minor Ayan tangan diyo aparisi salaida Agya mata idanan Kaya akan tumatayan Nadi ko pamani budaw puteri Miralinda Widem papi maguman Prinsesa Nurinsa Apa kekilang-kilang Ala lagi bilik Naay dato no sair Tamanaki dato pahadir mga tantan Naridito lindi Tamako nila agiyan Di ko pamani budug kapaguda sa kandin Ay na pepemaguma Kirare kanda ko lalag Naobani yung kanalawan Dumakagaganatin Ang kaya arinaw si makagaganak Arakata iliyang sultan dumalundong Iyon ang nilalako Pamayaboy karan Sa uge-uge-gending Balagasong budain
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengining ko kuwala agyang kaya makmamanaw salam naman bugin niyo si isang kaya dunia sampai sa alungan na akyamat. Natiga kong pamana mga kalipa dito ang hindi bilang at pausok kalipa iyamit teacher dito. Agi ko nagka mga rin-rin na una siya kung na'y pulilali lang agoy pangormat sa likod ko Kuya Birang. Ada sa lakormar ki kadisa de ayabes mew sa mulundu. Na yung karga na honorable mayor sa mulundu. Agi na nasulok sang kaya bubiyakan na ada sa lakormar ki Cavite Naila. Sulok na isa katamulundo. Ay giratan tugtun na ayad na si Madam. Ang biyang ko ito isa ko pagariakan ay girat kilalaan. Ang ito busing si Kadilay. Ang biyang ko ito isa pan-abusing. Ada sa lakormar ki Dato Kim. Organizer sa Marikina. Natiga kang mana mga limpida nga tao sa aging kaya kaya yung makapanggulan na nasa sayo rin nagigulong na pananad. Nagiswan din yung kalalaman na swingaralian si Sangkay Gidaranaw ada sa lakormar ko maulibibili ka na ada rin sa lakormar. Alan tong asalapi daw ada to kada magpausir ng mga raga. Na wadong pamanaan dia kan nagkeswa. Okay pamaglola ang kukusulo man ang ubangan sa niyo na makanggi kadoon sa map. Kaya kung budak kadang bisa tinago da kapag na sutulon kan waram dalan. Sakati sabi nyo dito tangi na suliwas salam. Anong kasayari at ang pamakin ano ka maaari patang ang pamakin ilang kaipe poro ang pamakin masalah bendingan kopi ilo kalala
Pikiran sudah kamu ulang bilang tahu dia saya tahu saya kadua ai đi đâu cả đi xa đi apa milih di datang ayah Ismail makan cara kata mulundung ana yau na mayurang kata mulun aku ya bilang đi đâu mà được con ta sẽ đi đây là ai doa mà đưa mà sẽ sống được tanah kata mulundung ai pendapat yang berani sama ruga Dasa linding. Asam bulan ilgewan mak nade salin ding de la no saya kadirasa
nala mata ko saka diri kadina ilang ai sapa na didayang aeno abusing anak di pagdesay kadisi pinailay asi solo tanabiin ang amakin sa arak kahit tamulundaw at ang kada bubuyakan makin adi kapatid ay makin nabuwa kang burari kang makin dari busing kemeng makan Sa labor na. sultan makan ade ko mindaray nung makan ay sirang makan naliye anani lalakad ang makan ay dito kadisali kang makan pamilya di detawa di peri inarinawan mau didilekan makan ayah bayi semayurang makan ku nasoda tawa ini tua ini Kemping kan? Kemping kan? Kemping kan? Tapi kaning ko arinaw makan solang aduduti ang makan nabakanun deray no na ubo kanut kendi kuna nayaon na mayoran makan mapapayagang makan asi manasi kadi
di salik kemakan namay ilay kata mulundong kemakan kata penari gania mapi ay pulana makan dia kamu deh anak kisah ditusuin arah sesuatu yang nabakanong daray nung nasamo gupatano tinding saya tado gupan dari kadi salikan apabila di datang makan kawin sama rubuhan samburan elagawan deneri bonang Bilang ya. ade salinding danau abe ade apa pemagumag Ilian kali kita tuh. ko mangko pumanaso ilian nakalilingkan lagi na nilalaku sa o sa lamarakan
kay sinabi ko kurain. Kaugang kapanang kapay obe akang kilipati ditakang gidaewa Siti kaya pipikiran na ayaran kau lawan dite anu nadi kadena kadi patah kasati mang kamau budung saya na naka di siti na irani naka sika anu rawaku diandi apa tu dintanian aku mawatan satang ikau naai dugi nara kami kakarang kau dito kadirasa ay sindi na sidisanay ipapabengkatan sa dupay seri ng ganasubi ay ligyan na pura gay na ulilig sige
sending Nabi gelas lagi arana aku dia dia mandiri nai dogi narai sakang gireng eka disiai tipaet tenai kau soran salulu tadi ai kedeng Sepinang jirai
manto nakagi depan medera depan mangi tadi lelaku ko maidan ino ada mangade yo kagi sai manto windang kapade de tamasa ala bentuk kanaga manto naminde ya ami keribu inde ya tak besar no alam kami tindak pangelan remang de kagi sai manto na ikano ke ina dak mangude belekatan pesanan kapauru kapuk ngabe ber yo dai dagu wiinen ande wana kakagi sai mantu nanami ane gium nula lagu magayong ko mangude belekatan omani pakidir ko mai dan pinagedil ayami ane kurun ropa misipo nengarano kasundo ako ropa opa nabi na tatano dinio man sakan ni pudira on ropa opa nabi ka anio kato kawe mangato ko marande kasi besi nende wanana edio benara ka bem kau ya kun nama tain pagi saya manto natatano dini omangkai sigipu nakung ko awalo besemala ala dewe seta ada tengarani yang suraki maya de surak manaka ayam anani yang sialin diwani bare mang dibu pagi saya manto so makasih upsing ko nabitano warason ayami agapaya ga kadaro le mangune makia saro maya sapolo aku telo roko nati gude seare mangang gude nati natara kita bekaki koma akhirana enano ni ramba masa magetu saya gupat bengi natara kita dunia ini sayanana osai manto ayana kagi demidar depan membangi tadi rupa opa nabiena itu saya ku di time nakabe ye tolaka na oneyo anana asindunga anaruma gugiye be tola ayama ananian dini dewa kunabe pitya angura asola piyo dia kutu ku bedi betawera dung kagire atade ipana lama takan are mangam dibe ke bela to dunia ke yatim timbe nganopat kapalawa mala daka susu magi dengan sasamarana kaya sudah biaya nu patai sama kagiri atar hari mangam gude kagiri atau sade sagunan waliawe api kedua koi deonai ruang nae hai hadi kakak sai mantu nakia seromaya agena hidup bendera ko pele piaina magu de beli katana pageri uladak kaki saromaya agena ko bendera sapi lipi pelak sapi lipi nasa telo ketoroni anna lo maregeni yang kapagene rosubiro atau mampar koleti ingana ayako komania na are mangangong odena ide usadin sakande kuau tahu na ya dina kelebu na ya ayam ananian kadu soma pote atau maparon salo kaya mana ni ana sada kali linta dekat lo sama hari ge to maparon sabe kadaga marata beta kaki yang anona impana lama tak akan aku beto amene regi tanah kabiru gilet kaki ri atande buya nani ana so maeng ade madu ya ke syarat tedun somana ko malladena uruna yang sudu
tamang ko magindino katandiyo nga malayo rimbeng tagulo anana imanto na irano na kapito sura anawa na pinde mendege kadaro de mampau kadu so magende ngedi betara keyali langani degende ya sahada angitna lagi sai manto na katelo so mi bisu di derlo belo ya na pinde mendege no mameru gunto paan keyali langani yang kumuna turun kula awan eka pasude gudu betelo kadu magender na omangada atomba ide opai na ya gini bem de buto anan saki alilangan ne anako anak eno dirasana ipanata mata kana kaki pekene ku mangadi lagos kaki katawangku ada nami buyana sa 10 aku kule mana ada pernah mitir sa 10 konaku 10 konaku nema nami buyana 10 aku petona ada konaga idu mau de beli kata asali ya samuna na 10 aku kule mana usai mantoa ina ini gana piranon ada sodotan to adilo do madundung depagayo nayone ini gana piranon na sodotan irano to sa adila di romo oyo dena dia naga mata to naga kia ko maagas ipana na mata kan 20 aing de lalawan sawa alo ayo minggu ya ku tai benai naka sirana pemana ko patai gede malai kayake saratanun nana soba de bena sawire dalam bekaya wangka kaki ria tandena inano ni rapuman satelo ai setara ni aka esotere kolosona go bisa is manganong ko mindindu namanta polisa awe lebih wasapa genaina si dewe sara orang tawana siri gerantara nabito onai pemakale wa anak mga bendegen satawa guso katatan nongang ka ayama ananinya na melagi suwesende so pepisi una kasuki sakara orahoka cuma kapelogi kaki ya tandena gasi nandiwen bepia anda kir ko patah kampung urade kendando bebende bisa gensangko berataka kalala ya mana kana are mangangongode ayo kapetena airake no pamalo ya pendensa alale ngaki dia kata kaya masuai nanali walugun suwing anu pembelai kalau anu le aina wanna kabena pembelona kala ko sadire yo amanga ko minum bau eno man begelaka ayama anani ana ayaki ya sogodanna apa penalane nggo sebengano walengana sopalawadi indera dapat teraka sakomona alonganna munada pagi di patarora anona ayama anani ana sopalawadi beang abu sudang ko kayo amangela angitaka manati yara pasano kali paparawa atnaga ayama anani ana nadi ya usire ayagi inunde sano beno natiar dio kagi na yung sopuging adna bantala sopuging de ayaman niya ane mangude bele ai katan na di na nilala kusa ikano ke na ayamata abinera lagu abin sa ako sarami ni dekate papandia nanakana ino alama ngadiyo karo geri bunamo sarami ni latone si sapikiri yo sa ayo bekatu yo re kanu adio lagu abe saku Salamat guys sa panonood.